Plastika je posvuda. Prisutna je u našim životima i u našim domovima, ali isto tako i u našoj kuhinji. Ona je sastavni dio našega života, iako je odličan materijal, ponekada nije dobra za zdravlje okoliša, ali isto tako i za zdravlje ljudi. Problem sa plastikom je tome što se proizvodi od fosilnih goriva, teško se reciklira, nedovoljno učinkovito, a tijekom korištenja može ispuštati različite mikroplastične čestice, poznate kao mikro i nanoplastika, ali isto tako i štetne kemikalije kada dolazi u doticaj recimo sa toplom, kiselom ili masnom hranom. Kako bismo reducirali općenito količinu otpada koje proizvodimo u našem kućanstvu, konkretno u kuhinji, postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se možemo pridržavati kako bismo reducirali taj otpad. To su 5R pravila koji dolaze od engleskih riječi, međutim imaju vrlo jednostavan prijevod i u hrvatskom jeziku. Prvo pravilo je refuse, dakle odbiti sve ono što nam nije potrebno, pogotovo se to odnosi na nekakve jednokratne predmete koji nam nisu toliko potrebni, poput jednokratnog jedaćeg pribora, različitih promotivnih artikala, vrećica i drugih nekakvih stvari koji možda nam nisu od neophodne važnosti. Drugo pravilo je reduce, odnosno da smanjimo nepotrebne kupnje, odnosno kad kupujemo, da kupujemo kvalitetnije, da nam traje dulje i da svakako imamo na umu kada koristimo predmete da se odlučimo za višekratnu opciju, poput višekratnih boca, višekratnih vrećica, sve ono što možemo koristiti više puta. Naravno, tu dolazi u obzir i proizvodi od plastike, zato jer su oni namijenjeni na to da traju što duže. Treće pravilo je reuse, odnosno koristimo ono što imamo, dakle prije nego što se odlučimo za nekakvu novu kupnju, jednostavno koristimo one stvari koje su nam već dostupne i koje već posjedujemo. Četvrto pravilo se odnosi na kompostiranje, odnosno rot. Sve ono što je organskog podrijetla, sav biootpad je bitno da zbrinemo na odgovarajući način ili da ga kompostiramo. Peto pravilo, možda jedno od važnijih, možda najpoznatijih pravila je recycle, odnosno recikliranje. To je pravilo koje se odnosi na to da pokušamo koristiti, odnosno dati prednost onoj ambalaži koja nije plastična u slučaju da postoji. To je naravno staklo, karton, metal, zato jer su to materijali koji se mogu jako učinkovito i jako dobro reciklirati. Puno duže traju, tako da je to nekakva opcija ako postoji alternativa, onda odaberite ove materijale koji se mogu više reciklirati. Kada pričamo o smanjenju plastike u svakodnevnom životu, u stvari nekako se možemo voditi načinom razmišljanja ako postoji alternativa plastici, znači bilo da se radi o povrću ili voću koje dolazi u rinfuziji, jednako tako postoje opcije koje dolaze u staklu, u kartonu ili u papiru, ali jednako tako i veliki broj namirnica, voća, povrća, žitarica, mahunarki su u posljednje vrijeme sve više dostupne i u rinfuziji, odnosno dolaze bez ambalaže. Kada pričamo naravno o tome što svakodnevno koristimo, preporuka je da se koriste stvari koje su dugotrajne, koje su višekratne, koje su izrađene od kvalitetnih materijala kako bi se mogle koristiti i što dulji period. Tu naravno mislimo na sve ove nekakve stvari koje svakodnevno koristimo, od vrećica preko boca, ali isto tako i sve druge stvari koje koristimo za kuhanje i pripremanje hrane u samoj kuhinji. Što se tiče nekakvih preporuka vezano za pripremanje hrane kada se radi o hrani koju konzumiraju djeca, naravno da za djecu želimo samo najsvježnije i raznovrsno voće i povrće, idealno iz lokalnog i ekološkog uzgoja. Tada želimo ih i uključiti u taj nekakav proces pripreme i pakiranja hrane. I ono što mi možemo napraviti je da umjesto plastičnih nekakvih dostupnih varijanti odaberemo one koje su možda malo više dugotrajnije, poput metalnih posudica koje su dosta otporne na padove, na udarce.
što je dosta bitno. Isto tako možemo plastične folije, aluminijske folije zamijeniti sa nekakvim drugim opcijama poput folije sa premazom od voska ili u konačnici možemo uzeti opcije opet od metala koje će se pokazati kao vrlo izdržive, ali isto tako i jako dobar materijal koji ne reagira u kombinaciji sa hranom. Kada pričamo sa djecom o njihovim navikama i o tome zašto bi trebali koristiti neke stvari koje smo ovdje preporučili, u stvari je vrlo zabavno, vrlo jednostavno uključiti djecu u sam proces pakiranja hrane, pripreme hrane kako bi znali u biti zašto to radimo i zbog čega je važno čuvati prirodne resurse, čuvati stvari i koristiti ih što dulji vremenski period što je to moguće.